Mayad na aldaw po sa inyong gabos. Ako po si Marites de la Cruz, taga Kabinitan, Berakatan, Doanes. Ako po ay 19 years old na, ngunya na maabot na December. Hi. Okay. Ngunyan po, istorya ko po sa Indo, so buhay ko bilang sarong estudyante. Nice. Kan grade 1 po ako, piso lang po ang bayon ko. Tapos minsan, sinap na nabatag. So, ya pa bayon sa mo ni mama. Pito kaming magturugang. Tapos, pero lang po yung bayon mi. Tigpipiso. Tapos yun, yung sinap na nabatag. Pag dining batag, moros o kaya kamunti, so yapabayon sa mo ni mama. Pero ayos lang. Masilaman so biya pangadawan mi kay ito. Maluto, tapos sila. Oh my God! Wow! So, sarada yun na sila. Anong apod na nga ni Kaito? Basta sila na sarada yun. Halat lang. Ayun, naalala ko na. Kuyog palan, suya taram kong sila mi, Kaito. Pero ngunyan, na high school na kami, bako na pong piso, kundi 10 pesos na, so pabayon sa mo ni mama. Pati bako na pong kuyog, so ya sila mi pag-udto. Nice. Ano na po, tuyo, o kaya sardinas. Mga barahulo na po na sila. Salamat po. Oh!